apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yecim. Jadi teh, teman-teman, kemarinan pas Aye jalan-jalan di Taman Merdeka, kita ketemu ondel-ondel pada joget teman-teman. Cus kita lihat aja nyong teman-teman. Kita seru-seruan nih di Taman Merdeka sambil liatin ondel-ondel pada joget. Hai. Teman-teman, kita udah ada di Taman Merdeka teman-teman. Di sini banyak playground. Pas bener di sana ada ondel-ondel lagi pada main playground teman-teman. Waduh, udah kayak bocah aja. Sampai ketawa-ketawa. Kita langsung samperin aja teman. Iya loh, jalan tak kayak robot ya. Nah teman-teman. Iya loh. Ada nih, ya ngapain lah teman-teman nih? Main game apaan lah teman-teman? Ya teman-teman, saya lagi pada mainan ini tapi kagak tahu nih mainan apa. Ayo teman-teman, kita mau kasih duitnya Wah, ada perosotan dia kagak main ya teman-teman nih. Udah kelar kayaknya teman-teman nih. Lagi pada ngapain sih ya teman-teman nih? Nah teman-teman, pada mau joget nih di sini teman-teman di playground nih. Asik dah. Entaran kita sawir ya teman-teman ya. Ondel joget di playground teman-teman, asik dah. Cihuy. Kita kasih duitnya. Kita kasih duit. Ini 2.000 aja dah simpel ya. Asik bener dah nih teman-teman jogetnya. Pada kegirangan bener dah. Oh iya teman-teman, Ayo bawa Abang Kalib nih sebenarnya. Bang Kalib mau joget. Iya loh, Bang Kalib joget sama ondel-ondel loh teman-teman. Aduh, Bang Kalib bagaimana sih? Giliran ondel-ondelnya. Bang, deketin sana, deketin Bang. Iya loh, Bang Kalib joget sama ondel-ondel ya. Ini Bang Kalib demen bener teman-teman joget sama ondel-ondel. Ya Allah, mana bajunya sama lagi merah-merah. Aduh, banyak bener nih teman-teman. Iya. Aduh, di mari heboh bener teman-teman. Pas bener ondel-ondel ke playground soalnya joget di playground. Ya Simpo cantik bener lagi. Demen bener deh ya ngeliatnya. Tuh banyak bener bocah teman-teman loh. Ada bocah demen bener pada joget loh teman-teman loh. Aduh, dikerubutin bocah teman-teman. Aduh, iya loh, ondel-ondel main di playground pasti dikerubutin bocah ya. Lihat nih. Iya. Abang Kalib mana? Bang, sama jogetnya bareng ondel-ondel bang. Udah kelar dah. Habis dah. Oh, belum ya?
Bang Kalim asik bener loh gayanya loh.